bitso ke Chris Carter. Chris Carter. Le Sandawana. O bone jwang game? I game ina ile monate. Just re ba tlotsa nyane. Ne re sa nya go etsa maferefere. Wa bona. Aka be re ba shapile 5 or 6. A ke re ba bangwe ba right goal a di botlhokwa mo. Di point fair. Ne re tlo collecta 2 goals fela. Wa bona ke se 2 cup. 3 point in the back. Then when u batla 2 goals ba u fa bonus. Ya 1 point. Ha le ka tla masada wa re tlo bua. Ne re batla bonus ya 1 point. But Makosi ya re na le bona ga bona no. Ana boraro le na le Makosi. Re na le Makosi. Sharp strong. Re ba shapa strong. And ba sa re ba re sa favor. So score re ba shapa 5. 5-0. 5-0. Ba re batla o katsa sa 5 ba o sa ba shape 1-1 1-0 kapa ba tla re ba re donate. So re ba nya ga 5. Ba juluke ba swethe. Santos o tswa ka ya tlo shapa goal so le di passes tsa gagwe tsela. Santos ina le mo injury motho. O tla le juna ka maka. Ka re na le maka motho o tswa injury. Ga se ba pali so. Ona le na le maka. Ina le motendile kai. E go botsa ka Santos. Santos ke player e quality. So abanye gore e robe. Wa ntlha abanye gore ke injury. But Santos is a quality player e lo gore when you come into passes, Santos o tlo bola. O tsona nna. O itse wena bile o tsanyana. Because o tlile me le moswe. Dia mo le. Wa bona Santos? Santos is a player. O di khatlileng today. Kados o tsentse midfield e ke nyakana. O tsore go ruin ke midfield bona. Morofona le nna fela le nagana gore ba bana ba bangwe ba tlo feta jwang le etsa skip Chiefs. One not fela re nyaketse phae. Re nyaka 1 fela. Why do I? How is not there 1 right to the next game? Re bola. Yes.